thil tu te sain chi bai vek ule ei tun tu ma chuan FIFA World Cup sang ni som ni paruk USA Mexico le Canada a khel tur hi khovel in nga khlela na sak takin in bua sai to a America President Office White House a meupo a trophy te po choilu ani to ti kha kan theveka ti chuan a taido te pon nei vek to a group te po then fel vek ani to a khel tur hi kumina tang hian team anti tambela somthum pahnia tangin somli pariata anti tambela aram akha ti chuan chu wang chuan a khel na tur rampo kha ram pakhata ngat lovin ram pathuma an khel dona USA Mexico le Canada tem chunga anin bua saina chuan Mexico lama chuan in stadium opening match an khel na tura khan buaina le har satna chi sang mai na thok tu te chunga thlenga tin chu ti rualin USA lama chuan Trump a policy kalmek ti mai tiang chu chuanin khovel aron bar khaina sa a visa chungchanga har satna na satak a thlenga chung te po chu eng tiang chia na sa nge ti te po kan ngai tha anga tin an rama enge ni dan lawalut apik takin Somalian lampang in no chuana racist tiawanga in no chuana na sal to ko wang hian tuna hen har satna tam taka oma boycott hial te po an dua tin Greenland chungchanga tele Venezuela a America sarkar che dana wangin khovel ram tam tak an lung oi lowa chung te wanga boycott thom te po khan oma anti tak tak to nan ti ero chu hun la ron kal zelanga la ron hria tanga eng po chu ni se tun chena anin bua sai na le an mala sang te ngai tha ila ti in kan ron chop chuaka kan ngai thak pa khan like le comment te po kha han pe ve zel ila a tho ome ti kha an som chu ani ole ngai thang kum sang ni som ni paruk FIFA World Cup hi June ni som pakhat atanga July ni som pakua thleng nei ani dona a thleng tu tur hian ram pathum USA Canada le Mexico ram ten anin thlen tom dona hei hi ram pathumin World Cup anin thlen tom masak ber na tur ani dona ni anin thlen tom chan ber ni alang chu team telzat ti punani awang ani pakhata kum sang ni som ni paruk World Cup atang hian team tel theizat chu somthum pahni atangin somli pariata ti punani ya team an tamta ka wang hian khel tur match po atam dona match za pali lai aom to dona ni ram pakhata stadium le mun ma nei sa chau chuan thlen a har sat a rin na lian le a heng ram pathum te hian khovel huwa pa stadium tha le lian tak tak an nei nuala USA hian match somruk zet an thlenga nga Canada le Mexico in match som le a ai tam ve an thleng don bokani FIFA hian World Cup thleng tur hian khomwal pui sang te anin thlen chok tir thina North America hian thlen hun an nei le to awangin heng ram pathum te hi an thlangani ram pathum te tran rualna hian sum tam tak arua mana ticket shalna le mikhual thlen na konga po hlok na na satak be se ani bok hetianga ram pathum ten an thlen tom masak per tur ani awang hian khovel football chanchina World Cup lian berle ropui bertura be se ani a ahong tu match masaber chu Mexico City ya Estadio Azteca a nei ani dona final match ero chu New Jersey ya MetLife Stadium a khel ani thungang USB ka hian khopui som pakhata khel ani dona Mexico rama chuan khopui pathuma an khel thungang Canada khopui mun ni a khel ani bokang tun tin muna hian ram pakhat Eritrea chu kumsang ni som ni paruk FIFA World Cup qualification atangin an in nuk do ka player ten ramdanga political asylum an dil thei an hlovangani ramdang pathum Russia Congo le Pakistan te chu FIFA activity atanga shem anni awangin World Cup sang ni som ni paruka hian an tel thei don lova Russia hi kum sang ni som ni pania Ukraine an runa wanga geopolitical sanction wangin an la hrema Congo hi an football association thila sarkar a in rola wangin an hrema Pakistan ve thung chu administrative failure le fair election nei theilo awangin shem an nibo kumsang ni som ni paruk World Cup thleng tu ramte US Canada le Mexico hian inbua saina konga har satna le buaina engemosat an machon mek sela chung zinga langsar zol zinga chuan USB ka hian Trump a sarkar hian immigration policy khau tak an mang chho meka heiwang hian ram then khat Haiti Iran Senegal le Ivory Coast atanga fence tetan visa lak aharsa nia soyani a hei hian fence te le FIFA official te lungai na thlen na sale a
hetianga visa lama har sanna oma wang hian FIFA chuan USA a khel tur match then khat chu Canada lama son mai te anril ru chho mek sela thu chiang fak ero ala om hlei thei meu lo thungani ram pathum in thlen chok tur ani dona wangin ram ri kan na le khopui sang sanga security film khur angai zel na tur hian thil ati phoi tlak le dona Mexico a phei chuan sual na le cartel te wangin fence te him na hi ngai poimo zual angai hle dona tin ticket man asan na to ka wangin fence te an phun na sa hle to a mi tam takin ticket an cancel pha hial to ani tournament hi khovel chanchina sen so tam na berle hlok na beisei na awanga politics ne na impol na saber pakhat ani don ni ina langbok June le July tha a khel ani don awangin kholum lutuk hi player le fans tan a hlom thleng thei ani a chu wangin FIFA chuan in khel hun son le stadium chunga nidal tu achung khu man te angai tua mek ni ina lang tin Mexico a estadio esteka le venue dang te thom that na kalpui me kalani a na thok tu te din mun endik na konga FIFA le pol sang sang te inkara in rem lo na a om fo bok ani chutiang bo ro kara chuan politics wanga buaina hi a om nual boka abik takin US sarkar immigration policy khau tak akal puya wangin US sarkar chon ramsom sari panga atanga zin mi te zinga hian world cup a in lan tur Senegal Ghana Iran le Ivory Coast te po antela chung mi te tan chon visa la ati khau le a hei wang hian fans tam tak chuan an ticket an cancel pha to bok world cup boycott po unreal hial to a immigration le custom enforce ICE in Minneapolis mi pakhat an ka hluma wangin US ram chunga himna chungchanga fans te an ril ru abuai le a boycott du tu te an pung chak le bok sarkar chuan security vonnan drone man theina turatan dollar million som za som panga lai mai athe chua pha hiala FIFA president Gianni Infantino chuan US president Donald Trump ne na Peace Prize a hlan kha FIFA official then khat le fans ten an soi sel na sa hle a FIFA politics a in nam noi lo na policy akal niangai tu po an tam hle bo tin an boina ti zual turin Donald Trump an Mexico rama rui hlo the dar tu te donan sipai tirlu atum na hian Mexico president ati lung ni lo hle a hei hian rampani inkara bo ruak ati sang zual hle ani hei wang hian FIFA chuan US a khel tur match then khat chu Canada lama son mai te angai tua pha hialani FIFA hian har sat na te sutkian nan le buaina te chinfel ani thei nan malak na engemaw zat anei mek renga World Cup atel tur ram le team te official te le fans tan visa lak ti ol sam thei dan an ngai tua heti chung hian tun din hmuna po engma ti fel thei tak tak alani chuang lo hetianga visa awanga buaina azual zelani chuan FIFA hian USA a khel tur match tam tak chu Canada Toronto le Vancouver a son mai theina turin option chu ala open terengani US Canada le Mexico sarkar te hian tho ho na khau tak an neya ramri kan na le khopui sang sanga security vonkonga in rin ton na an nei nge angai dona tin Donald Trump an Greenland lak atuma wangin Europe ram then khan abikin UK le Germany lawmakers te chuan World Cup hi boycott turin an ram team te an phut hiala French sport minister ero chuan tun din muna boycott an la rel lo thu le sport le politics chu clear ran an du thu asoyani hetiang buaina sang sanga hian tun din muna chuan FIFA hian US World Cup khel chu son tum na official ala nei lova match mun tur hi a confirm to a tlang zar po ani to amero chu soi ho le ngai tuana ero a om reng thunga FIFA chuan himna le security hi an ngai poimo masavera host city zong ten an mo phurda an len thei an be sei thu an soya video son chung chang thua ero official decision ala om lo thungani US politics wangin FIFA hian soisel na ato na satpha le a hetianga soisel ani chan lian ber chu US sarkar abik takin Donald Trump hawa immigration policy khau tak awangin FIFA hi soisel a hlo le a Human Rights Group abik takin Amnesty International le Human Rights Watch te chuan USA immigration policy man mek te hian human rights angong a thalonia soyin FIFA hian US sarkar chu dan le raiza thei nan nor ram turin an phu ta FIFA chu tong lo lutoka an pu bok
FIFA World Cup ลอมันชิมโปฮีอัลลุเลอาทีมอินเอลนาบากาซุมไฟเลมิมัลลอมันดงเตโปดังเตโปอาอมบก FIFA World Cup Trophy hi football ko vela lomban hlule poimo ber ania original trophy hi FIFA ta ani chun zom zela a choi tu team hne na hian an kol hlen turin gold plate replica chi an peto trim kumsang ni som ni paruk World Cup atan FIFA chuan sum the chua tur ati pun thu an soya apum puya dollar million zasari som ni pasari lai sem chua ani dona champion team hian million som nga an loanga runners up hian million som thum pathum an dongang third place team te hian million som ni pakua an dong anga palina in million som ni pasari an dong don bokani tin mimal lo man poimo dangte team in el na ba ka hian player mimal ta na lo man hlutak tak semtel ani thina golden ball tournament a player thaber hne na hlan thin ani a golden boot hi goal khung hnem ber hne na hlan thin ani boka golden glove hi goalkeeper thaber hne na hlan thin ani bok tin best young player award hi kumsom ni pakhat hnuai player thaber hne na hlan thin ani a FIFA fair play trophy hi discipline lama thaber team hne na hlan thin ani bok India ram zin kong toy te yan bi ho vele te ang India ram hi kumsang ni som ni paruk FIFA World Cup khel turin an tling lawa an qualification campaign chu second round group stage a atopa an group a pathum na an niya India football team Blue Tigers dia hriat chu FIFA World Cup qualifying round masazo ka khan an tlai to a India hi group A a khan Qatar Kuwait le Afghanistan tenem an om hova group A a pani na emo achung nung jok ni thei te chau kha ground thum na final qualifier khel turin an tling ni a chuta chuan World Cup atel thei be seina om chau ani ti chuan India chuan game ruk an khel na voi kha chi hne na an changa voi ni an drawa voi thum an chak lawa an match na nung bera Qatar laka 2-1 in an tloma hei wang hian Kuwait chuan an group a pani na din mun an lua India chu an klinglo chiang ta ni India hian FIFA World Cup final tournament a hian kan la tel ngai lova kumsang kha zakwa somnga World Cup khan kan tlinga ma se anin nuk dok le ani kha tun tum FIFA World Cup a hian team tam tak champion turarin kai an oma tun din huna chuan Spain chu champion turin kai zinga chungnung ber an nia England France Brazil le defending champion Argentina te chu champion turarin kai ber zinga mian ni Spain bi khi Euro sang ni som ni pali champion an ni a tun naya game som ni paruk an khela an la chak veka player no pang Lamin Yamal ang rual an nei tha a champion turarin kai beran ni England squad thatak an neya Euro sang ni som ni pali finalist an ni bokam tuna ri chuan Thomas Tuchel a hovin an che tha chho zela champion turarin kai por an ni a eng tak ang le ang mo France World Cup sang ni som ni finalist an ni a Kylian Mbappe ang player superstar an nga le ya champion thei din huna an ding reng bok Brazil coach Carlo Ancelotti hovin an in siam rem chho mek zela player talent nga tak tak an nei nuala champion tur rin kai zinga mi an ni champion lai Argentina nen hian champion tur rin kai South American team an ni Argentina champion lion niya Lionel Messi ala tel thei arin oma experience an nga a an din mun ala thale bo Europe le South America team te hian World Cup chu anin sem deuh chota kumina po hetiang tho hi ala ni don ni in mithiam te chuan an nga ya Ronaldo omna Portugal hi champion turarin kai top 5 a an lang lo na in top 6 a om meka nang khoi nge champion tur hian irin vele ke Brazil hi champion turing karinga katan ber boka nang engram nge i tan ber le irin ber ti kha comment lama hian han soivete le